U tematskom dijelu današnje emisije govorimo o turističkim potencijalima Nacionalnog parka Kozara. Naš gost je direktor Dragan Romčević. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan i pozdrav svim gledalcima RTS-a. Zima je u toku. Snijega mi bar u gradu ili gradovima Republike Srpske nemamo. A kakvo je stanje na Kozari? Pa na Kozari nema snijega. Evo, niske su temperature ujutro, ali tokom dana je izuzetno lijepo i prijatno, sunčano, da ne kažem, više liči na jednu dobru jesen nego na zimu. Ali narod kaže da snijeg nikad vrapci pojeli, tako da vjerojatno će doći u drugoj polovini zime. I u posljednje vrijeme, nekoliko godina zadnjih, je, čini mi se, mnogo intenzivnija zima u februaru i martu nego što je to u decembru i januaru, pa evo da se tako nadamo i ove godine. Da, to je sad promjene klime. Ima li gostiju? Pa gostiju ima, da. Jesu li popunjeni kapaciteti, što je uobičajeno recimo za Kozaru u ovo doba godine? Pa uglavnom jesu, da. Zato što mi prije svega i svoju ponudu u nacionalnom parku nismo samo bazirali na skijalištu i na ponudi skijališta, nego i sve ostalo što ima u nacionalnom parku, tako da nama snijeg nije presudan, da kažemo, za dolazak turista, nego prije svega upravo ovako ovo lijepo vrijeme, iako je prijatno za boravak u prirodi, onda je dovoljno gostiju. Znamo da nije primarno atraktivno na Kozari skijalište, ali definitivno to postoji. Svakako postoji i da je dobro da ima snijega i prije svega dobro je i zbog posjetioca i zbog ljubitelja skijanja da ima skijanje, ali evo kažem, nadamo se da će biti. Kažite mi, kakva je bila situacija prošle godine kada uporedimo sa pretprošlom? Znači 2018. i 2019. 120.000, je li tako u prošloj godini bilo posjetilaca? 122.000 u prošloj godini. Preprošlu godinu smo imali rekordnu 130.000 posjetioca, ali smo preprošlu godinu imali onako više stvari koje su nam, da kažemo, išle na ruku. U prvom redu, preprošle godine smo imali najdužu skijašku sezonu i upravo je i to možda jedan ključni moment tokom zime da je bilo veći broj posjetilaca. Zatim smo dočekali proljeće i ljeto koje je bilo izuzetno povoljno za boravak u prirodi, a ova godina, kažem godina koja je prošla, imala je znatno manje skijaških dana nego 2018. Osim toga, proljeće i početak ljeta su u prošloj godini bili izuzetno kišni. Tako da smo mi sa velikim zaostatkom bili u prvih 6 mjeseci, ali onda je došlo da rekažemo fino ljeto i jesen i nadomjestili smo u velikoj mjeri taj zaostatak koji je bio u startu, ali ipak nije bio dovoljno da stignemo rekord. Nama u nacionalnom parku je bio prvi cilj da mi imamo više od 100.000 posjetioca. I taj cilj smo ostvarili prije nekih 2-3 godine i sad nam je cilj da se ne vraćamo unazad. Sad, da li će to biti 120, 130? To je jedno vrijeme koliko smo shvatili, ali tako? Ali isto tako i mnoge stvari. Evo, mi nastavimo da svake godine upotpunjujemo sadržajima sam prostor i ponudu u nacionalnom parku, da oni koji dolaze da iznova vide nešto novo i da uvijek se vraćaju i sa nadom da će opet naći nešto novo. Tako smo i prošle godine uradili neke novine, recimo u prvom redu Adrenalinski park koji se pokazao izuzetno uspješnim. Počeli smo ga još preprošle godine dijelom. Prošle godine smo ga nastavili. Nastavit ćemo i ove godine do gradnje ovog Adrenalin parka. Tako da, evo, osim toga, tu je još jedno izletište uređeno. Šta ima u Adrenalin parku? Pa to su prepreke koje se nalaze na različitoj visini od zemlje, u krošnjama stabala, otprilike na visini od nekih 3 do 6 metara. Tu su drvene platforme i onda od stabla do stabla idete sa raznim preprekama, da kažemo, po nekim gredicama ili sajlama i tako dalje. Ali u sve to moram reći da ste osigurani sa kaišima i sigurnosnom sajlom, tako da ako bi se desilo da slučajno promašite ili da okliznete se, padnete, da ćete samo ostati da visite u vzduhu. Treba znati da su ti koji koriste te izazove apsolutno bezbjedni. Otvorena je nova pješačka staza prošle godine, je li tako? Pa jeste, to je jedna planinarska staza koja je malo specifična, zato što ova staza ima i dijelove koji su, da kažemo, alpinistički, odnosno dijelove za penjanje, tako da je ona podesna za sve planinare i alpiniste koji će ići na neke veće i zahtjevnije uspone. U prvom redu mi računamo uvijek neke alpske vrhove, da dođu ovdje i uvježbavaju se. Jeste da je ona nešto kraća nego što ih to očekuje tamo, ali proći ovu stazu par puta sigurno da zahtjeva izuzetnu fizičku spremnost i kondiciju, tako da će dobro doći i za one koji žele da se pripremiju, ali i za one koji su avanturisti pa da malo se okušaju na ovaj način, na ovim stazama. Gospodin Romčeviću, da li Kozara je dio Federacije nacionalnih parkova Evrope? Da li vama pomaže članstvo u takvoj jednoj evropskoj organizaciji i kakvi su standardi, kakvi se standardi moraju poštovati da bi neko postao član Europarka?
Pa pazite, sa jedne strane je dobro biti član Federacije Europarkova, zato što su to uglavnom skoro svi nacionalni parkovi Europe članovi su Federacije Europarkova. Europarkovi izdaju licencu za članstvo u Europarkovima i svakako da morate poštovati standardne vezane za nacionalne parkove da bi bili članica Europarkova, a Europarkovi osim toga redovno obavještavaju sve svoje članice o svim značajnijim događajima u drugim parkovima, redovno se na godišnjem nivou održavaju razni seminari i skupštine koji su vezani za problematiku nacionalnih parkova i dobro je, ako ne otići tamo, onda barem biti upućeni šta drugi rade i šta se dešava, da kažem, evo, u parkovima Europe, pa biti informisan o svemu tome. Da biste mogli pratiti, jel tako, Pa jeste, da. trendove. Evo za kraj, hajde da najavimo šta su to planovi, koji su to projekti koje planirate uraditi, čisto da gledaoci čuju zapravo što mogu očekivati od Kozare. Pa evo ja moram najprije gledaocima reći da je završeno je asfaltiranje puta dionice Mrakovica-Gornji Podravci i ovo će mnogo značiti sigurno i za nacionalni park, ali i za stanovništvo Podravca, Gradiške i Lijevče polja, pa možda čak i sve do Banja Luke sa ove strane. Sigurno će biti mnogo lakše doći od pravca Gradiške nego što sa otvaranjem ovog puta. Mi ćemo sad nastojati da duž ove dionice uredimo mjesta za odmor i izletišta, dakle da mi smo ranije možda veću pažnju tim izletištima i mjestima na odmor posvetili ovoj južnoj strani koja je vezana za komunikaciju nacionalnog parka, a sad ćemo se, da kažemo, evo, krenuti na ovu drugu stranu, da upotpunimo sadržaj na ovoj drugoj polovini parka koja je bliže Podravcima. S jedne strane ići ćemo na proširenje ovog Avantura parka, odnosno Adrenalin parka s druge strane i sigurno održavanje ovih postojećih pješačkih staza, biciklističkih staza ovog Avantura parka. Ići ćemo na uređenje izletišta, dakle sve ono što redovno radimo. Evo, ovo je prilika da pozovemo zapravo sve one koje vole ovu krajišku ljepoticu, da dođu. Sad je bolja putna infrastruktura i neće biti problema, ali tako? Pa nadamo se neće biti problema za dolazak, dakle da je lakše doći, ali svakako je da je dobro doći i boraviti u prirodi bilo gdje, a u nacionalnom parku i pogotovo. Tako da čovjek se u prirodi sigurno najbolje osjeća, jer on je prije svega jedno prirodno biće i tamo mu je i mjesto. Tako da ljudi možda i nisu svjesni koliko mi je to zdravo i dobro i kad se vrati iz prirode da su sigurno relaksirani i odmorni za neke nove poslove. Gospodine Romčeviću, mnogo hvala što ste odvojili vrijeme i bili gost Srpske danas. Hvala vama na pozivu.